aya mahana mwathani wao aya matioe kuhotwo ni take. Pati yaku ni kurecruit andu we ukona kiria urona. Skiza, pati yaku ni kurecruit andu ukona kiria urona, no ndurenda gubuatirire customer ciaku kana marona kiria makirirwo. Tondu ariri mwana uyu ona athie kuure, I think akunjira nta miaka 3 aturamapushaga arihirwo 3,000. Imagine 3k na nyimbo cia nyina mwatindire mwikirite kuo na iria nyingi cionire 700k views. Icio ni njui ciari mbeca nyingi muno na muramuriha 3,000 niki? Why 3k? We mwega, njitagwo Andu wa Mwangi kuma guku kwa Moshene TV na muthenya wa umuthi rugano ndira twariririe rwa mwanya muno rwa kana andu ta Anastasia karanja aria matoe Anastasia karanja ari na mwana umwe uria wikene ta Shekina Riri. Uguo niguo akitaga Shekina Riri na nigamwira Shekina Riri wa Anastasia karanja. Na mwana uyu akoragwo wa ndigwa kuringana uria atwirire mwana uyu ndoithe hathire ku. Na muthenya wa umuthi ndenda tuingire details ya rugano ruru kuringana uria akiheire behind the scenes. Na aria matakioi Anastasia karanja ni akihurukire. Ndire sure ahurukire mwaka uriku, no ni agitutigire koguo kairetu gaka gatire ithe na gatire nyina. Na muthenya wa umuthi ndikire mundu mukenu toguo murakinyona. Tondu hena andu makoragwo magitake advantage kana hena andu metagirira, ni niguo nguga, hena andu metagirira muini fulani akue nigetha matengere kuo makorwo makioya nyimbo ciake. Na nditoyo ndirakorwo indito ya kugenio na hanini ni ukorwo mwana uyu gwetwo Shekina. Mwana uyu ndangihota kana ndari athukuma nginya 10 cia nyimbo cia mamu wao. Twae nake na arakinyonia YouTube yake. Ndakuhoya we mwiroreri, we kwirorera gathinema gaka, icon wana kenio nyimbo cia Anastasia karanja, tafadhali tunyitirire kana gaka ga gwitwo Shekina Riri, tunyitirire mwana uyu. YouTube yake ona ukorwo ni 10,000 gugikinya, tondu mwana uyu nyimbo ciake ciothe cia nyina kana cia mamu wao ndari amukira nginya 10. No kuhenia henagio cigatwarwo kuria andu mathukumage na nyimbo cia nyina. Tanathie muno hena andu metagwo Africa Music, acio maheneirie muiritu uyu magikira nyimbo cia mamu wao YouTube magithukuma nacio. Imagine rwimbo rumwe rurakinya views 700,000. Mwana ucio mbeca iria aheirwo only 3,000. Ni nduire na itwana ndatwika wa kwaranira na Africa majira ati mwana uyu ni augire contract ye kanjo, of which contract form ino ri ndatigirwo nginya copy. Oti copy one imwe atigirwo ya contract form ino. No ni amatumeire email akimera marute nyimbo ciao kana nyimbo cia mamu wao. Tondu imagine ni kumagia amagia makiria ma miaka 2 maregete kumuikirio na tena nyimbo cia mamu wao no irakiviuo. Akiuria atiriri, mwetagire mamu wao akuo nigetha mutake advantage ya kuya nyimbo ciao, mugacoka mugekira YouTube channel ini yanyu na nginya 10 mutiamuheire. Africa mutigenetio na hanini. To Africa iyo iki hena madam uria wakorirwo akirecruit kana akihenereria andu aria matari na ugi wa kumenya uria guthia na mbere horo wa music. Mwana uyu ni munini muno, mwarorire mukiona mwana uyu ni munini muno, mutake advantage ya kumuhenereria. Kwejo madam we wa recruitire keto muhore thimu haha tuigue nake woni wake uria ukorwo agituhe wande tweno ya mwana wa Anastasia karanja kuhenio na nyimbo cia mamu wao igekirwo YouTube na agekwamukira nginya 10. Imagine miaka 2 uturagio thumburaga andu mwisho maragwikiria 3,000.
iyo nĩ ndeto njega andũ a Ngai. Reke ndĩmwĩte andũ a Ngai, iyo nĩ ndeto njega kwaria ma. Ndĩ mũrakaru mũno. Na nyingĩ hena ini Anastasia anarũgama nao. Anastasia Karanja anarũgama nawe Ngaruiya Junior. Nĩ magana tima. We warĩ mũtaũri wake we. Anastasia Karanja Ngaruiya Junior anarũgama nawe nginya nyĩmbo imwe ciake video. Ndanakuona nginya hau Ngaruiya Junior. No thaa ici wero support mwana ũyũ. Na te ũrambirie kuga Ngaruiya Junior. Ngaruiya Junior niwe ndĩrarĩria. Aini aingĩ mũno niĩ kũringana na ũrĩa nyonaga. Anastasia anarũgama na aini aingĩ mũno. Nyĩmbo ciao nĩ nyĩmbo ciarĩ cia kĩroho, nĩ nyĩmbo nginya ũmũthĩ no cinagwo. No ũmũthĩ ũyũ mwana wake no nyĩmbo cio nĩ mũinaga. No nyĩmbo cio nĩ mũinaga. No gũtirĩ rwĩmbo ona rumwe rũĩ rwahe mwana ũyũ ciringi. No nginya thaa ici nyĩmbo ciene mũinaga. Mũkaina nyĩmbo cia Anastasia Karanja. No mwana wake no thĩna arĩaga mũkĩiyaga nyĩmbo ciake, mũkĩmũhenagĩrĩria, mũmũheage 3,000. Nyĩmbo icio cia nyina ole amũkĩrĩte tu ciringi 3,000, 3,000 only. Kehũrĩre madam ũcio wamũrecruitire tukorwo tũkĩigua ndũmĩrĩri yake. Kendĩmũhũrĩre nake akorwo agĩtwĩra nĩkĩo gĩatũmire recruit madam ũyũ, nĩkĩo atũmire recruit mwana ũyũ hatarĩ na rũya ya kwandĩkanĩra fomu ici ciothe, acoke amũime fomu ya gũtigwo nayo ya kuona nĩkĩandĩkire. Mwamwandĩkithagia ihenya nĩkĩ gũcaini manyamũ ihenya. Koguo nĩwe madam ũyũ we no amenya gore reke ndige gwĩta madam, ndirakũgweta nginya na rĩtwa ũrĩa wĩtagwo we. Madam ũyũ etagwo atĩrĩrĩ, reke ndĩmũthomere haha madam ũyũ ũrietagwo. Yo nĩyo advantage mwetagĩrĩra aini arĩa angĩ makue, aini mena igweta, mũgateka advantage ya gũtigwo mũkĩiya nyĩmbo ciao na kũhenereria ciana ciao. Ona we wĩ mũini we ũranjĩndorera, tũtigũtũra thĩ ta igogo, ona we no ũgakua na ciana ciaku kageri karĩa ũtangĩenda kagerwo. Ndũkanareke onawe ũgerwo ko. We mũini ũranjĩndorera we, nĩ njũĩ mũthenya ũmwe nĩ ũkehera thĩ ĩno, ona ni nĩ ngehera, gũtirĩ ũgatũra thĩ ta igogo. We wakua rĩ, nĩ ũkenda mwana waku aye gũthũkũmwo na 10 ya nyĩmbo iria wĩnacio. No wende mwana waku oke ahenererio nyĩmbo icio wĩkĩrithagia YouTube kana nyĩmbo icio wĩnacio, ũkore mwana waku ndanathũkũmwo na 10, ũkore mwana waku arahenererio cigekĩrwo YouTube channel ĩngĩ. We no wende, we ũranjĩndorera we mũini, we no wende. Madam ũyũ aretwo atĩrĩrĩ, kĩ ndĩmũthomere haha, nena nginya YouTube channel. Madam ũyũ areita kĩ ndĩmũthomere, ndĩragwĩta kũmũgwĩta, areita Mĩrĩgathigia. We wĩ mũini wa gospel, we nĩwe waheneirie mwana ũyũ athiĩ acaini manyamũ ataramenya. Mĩaka ĩrĩ yathira kana makĩria ya mĩaka 3 yathira takwamũkĩra ona 10. We Mĩrĩgathigia ũkĩmenyaga nama gũtirĩ kĩndũ akona, mbeca icio mũrenda mwĩtongie nacio na free channel yanyu. Ndiramwĩtigĩra niĩ, reke hũrĩre Mĩrĩgathigia ũyũ korwo akĩnjĩra nĩkĩ gĩtũmi kĩa recruit mwana ũyũ na nĩgetha henererio na nĩgetha nyĩmbo cia mamu wao ndakanarĩo na 10 nĩgetha mwĩtongio nacio. Kendĩmũhũrĩre, ndirĩ mũkenu ona hanini, tondũ kesi ĩno ti kesi ya mbere. Aini metagĩrĩra mũini ũrĩa ũngĩ mwenzake akue, magateng'era kuo makaiya nyĩmbo. Ndina ũma na ũrĩa ndĩraria. Aini acio mekĩte ũguo ndikũmagweta, no nĩ njũĩ aini kadhaa metagĩrĩra metereire ng'ani akue, magĩteng'era kuo makĩhĩngĩca rĩngĩ mũtumia kana makĩhĩngĩca, kaingĩ mahĩngĩcaga aini arĩa makuĩte so far arĩa njũĩ. Aini a thuguri megũkua, aini wenzako kwanja mũrata waku wa hakuhĩ ũcio nĩwe gũkunyanagĩra. We mũini we ũranjĩndorera, ũcio mũratagu ũcio ũrauga nĩ wa gĩtĩ kĩa mbere, ũngĩtica ũringe thĩ ũguo
mwana waku kana mutumia waku ucio no gaikio box ucio no wokombo na henererio muno nyimbo ciaku ciothe irio ringi irari mabuku-ini utarekereirie acineane agucineana tuhu ona gutiri kindu akuona we warikia kuya nyimbo icio ukeherera ugatiga mutumia uguo na ugatiga ciana uguo mukorano ndina uma no ria ndiragua ndina uma no ria ndirauga reke hurire mundu uretwo gathigia ndimuhurire thimu akorwo akinjira niki gitumi kiahenererie mwana ucio Anastasia karanja akorwo akimwandikithia manyamu ataramenya na mwisho akimutiga matawa-ini kende muhurire kwa mukiiguira hello ni mama de tutinahota kunyitana wega ne haria hauma hakiuma na manegene tondu gukoretwo kiria ndaingira matatu cia Nairobi njira riu ri gukoragia uhoro wa ni uhoro wa nyimbo icio cia Anastasia karanja niki giakorirwo githi na mbere ukoragia what was the question? Go straight to the question. Tondu wajuria niki na diwe okay put it in another perspective. Okay, ni currently nenda manage kiria ino ya Dr. Anastasia karanja na njira he nyamu mwa musainithirie of which na nyimbo icio tha ici turekira tugakora cina copyright claim cina kindu gigwitwo copyright claim mwana ucio ko akuritwo musainithirie ki he form wa musainithirie contract yariho mwa musainithirie na ginya copy ya skiza kana yake ya skiza yare ya Africha with the oyo Shekina yes yare ya Africha mukimusainithia na utire ginya ona copy mutikire nayo really let's come clearly me I'm just an agent na nini wira dutaga wa gukorwo gitwarira mundu nyimbo ajuria nikampelekea muziki zake skiza na akapata nikampelekea sasa huko kwa YouTube na they do communicate with the owners kogo nikira kiratuma ajiki hau na ni maragia na mwene tondu na hari muthenya ngiara atindikire muno ginya arari huri are hobia cigana ndio ni cigana arihiro okay the moment ni da ku connect ko uri tell for example I'm a director at Prisk na ni ndamuveti hari gukwiraga waga kunyita niki ndira urajira ndira kwira ni am a director at Performance Rights Society of Kenya. Okay. And I've dealt with so many wasanii wa Central Region wengi sana. Na nimewaregister kwa skiza na kwa hiyo Africa. Wengi. Kwa hivyo kaire tukaure. Na noni datumire gakaina. It is I who made her to go to studio. Okay. Kwa hivyo ni tulitaneti na koharai na keharai humuno. Koru kiria jikaga nida wona the moment da gutwara kundu na no vitari ku Prisk ninyonire ni demo registry omuthi ni atuika member riu ni dire na murigo ucio ni murigo ucio wina wabicio wina that institution now the same case applies to that issue ya Africa they had communicated with the red adwasho wabicio okay kahida I think it's allowed February ari na pressing issue akihurira thimu akijira arageria kumuhurira na ena mbeca na nyamwira ni akumuriha kimura dio na mbere na kumuhurira tondu ni I cannot help you tondu when we within wa vicio na eventually agicoka after muthenya uyu gikinyandikira kijira I was paid ko ni gigitinda ni ile rihirwo mbeca cigana tondu ni gikeno giakwa ni ndaiguire at least nyagia na kanyamu so ndirenda kuigwa tororia uhoro wa form iyo arenda riu agreement yo copy yayo o acio niyo makumuhe yes the copy of the agreement okay
we agent tiwe wa munaire copy yo kana ni atia gwathire Come again. we agent ri agent ugithi handu ri to nginya ringi ugaitigera mundu ucio copy wakiregire kumutigira hindi oneke ni ndimaheaga tondu riri yambaga gukinya kuria kwi mwene na nikietagio email address mwene ahura buhuri na kini okay ungithi atia utatigirwo photocopy ya form iria winayo how listen this my dear ujirire uretwa Lawrence Boniface yeah leure ndiraigua twarenda ati ntako probunie no agikondetwo ino ina umari niki utatigira mundu urarega gutigira mundu kiriyo niki form yo niki agasaini no ugatigirwo neno mwene ucio mwire tucio mwena nake hau tutire nake haha mutire nake riko guori ndie niki kiratuma ende go complicate maundu hatire go complicate maundu tondu ariri nyamu thikiriria tondu nie wa mbere thikiriria just an agent and I did my part thikiriria wa pati yaku ni recruit andu we ukona kiria urona skiza pati yaku ni recruit andu ukona kiria urona no ndurenda gufuatirire customer ciaku kana marona kiria makirirwo tondu ariri mwana uyu ona athie kuure I think akujira nta miaka 3 aturamapucaga arihirwo 3,000 imagine 3k na nyimbo cia nyina mwatindire mwikirite kuo na iria nyingi cionire 700k views icio ni njui ciari mbeca nyingi muno na muramuriha 3,000 niki why 3k why Joria let me tell you one thing me I never dealt with mom's muziki Anastasia mimi nilideal na kairetu kau please I haven't ever dealt with Anastasia's music please na tukajikie hau ona hanini no we niwe wa mwikirire kou we niwe wa murikrutire kairetu Chekina we niwe wa murikrutire na koguo we niwe watumire akie nyimbo cia mamu wao kou leo ni ele gorie let me ask you oria igituma agike nyimbo cia nyina atia na nie oka ari mwana kwanza ni ndamutwarire studio kirutiro rwimbo ni mundu witagwo Ciukino mumathai akijira turagethaga kana kaunye ndagukamenta gikanyita ngimutwarira gikarutira rwimbo arike gukarutwa ni gugokire kurimi gikahe uhoro wa skiza gikahe uhoro wa line wege yakiria na gicoka gikaruti uhoro wa kugira ciama ici riu akijira uhoro wa nyina ni intakio ne itaki content ya nyina content itakio ne muni na nyimbo cio cia githiria atia kou no he andu taranyita we wa mu recruit ri kou ni atia gwathiria atia nyimbo cia nyina igikorwo cia kou let me tell you one thing na nikio ndiroria form yo ni ndu mwangirire iyo form nataka leke ngwire ni uguthikiriria ndiraguthikiriria wega na ni muini wa tene na akoragwo ari member wa MCSK na MCSK are the ones onani ciakwa ungi gugu ni gukora nyimbo ciakwa itwaritwo ni MCSK thini wa nyamu icio ni ajuririe kiuria kiu no ndimurire ndingihota kwaria tondu I was in a meeting hindi ni oguma board meeting na riria ajuririe ndamwira ahe mathaa meri matatu ngoro ndauma board ni ngumbu na ndamuhurira ndanoya thimu yakwa no ni ndira ruta namba itari iri na unknown ndeciria ni etigira riu ri MCSK ile kiama gitagwo Music Corporate Society of Kenya mwaka-ini wa 2009-2011 nirio ma igirire agreement na andu acio metagwo Google na andu acio the na complain ona tia Anastasia wiki iri na aini aige muno nietini ndamwikirire iyo ni agreement onani ciakwa ni uguciona njitagwo mirigathie ni ukuona nyimbo ciakwa cikiritwo ni Music Corporate Society of Kenya nyimbo cia kunjuragia koguo ni kunjira ni content ya Anastasia ni unadili ni kaitwa kadandira dili na koko no riu ri ndiwe kana reke ngurorere he kiria he copyright irarehe ritwa haha not ya MCSK ndiwe kana no nyakujuritie ritwa tigugu something irarekeretwo kiwa kuririe nikio ndiwe kana ndahinya kiwa juririe ri that agreement was signed between the artist and Marithino wa Poto by then
in 2009, 2011 allowed there. 2011, 2013, 2014, because I've been a committee member in the music copyright for the past 9 years. Kwa maudu machodra ni maudu joy. Yes. Na issue tia Anastasia wiki ni ado gimuno makoreto. Ale onajikwirira agimuno ginya Mary Johnson or Daruga. Adosio the ni makoreto my complaint they've never been paid by NCSK. Na nyamusho mazaini shia Google. Yes. Kogo how hakunigeria ni na Anastasia ri how we gweda how to be to hear for you because I was dealing with the kairetu and I have dealt with her only na ndigedira na mundu utariho kana utake advantage yako yale music ya mundu ni ndakwira the director the new priest zaishi na mwaka wa gatano I've been the music industry for the past music MCSK miaka kenda kwa ni ngiri munyi wate ne ndaimiro na kundi na miaka irathi kivao na reputation yakwa ni njega thini wa itora riri ya gwitu na Nairobi na ngai kinye kuhero kiria such a position yes nie hali ona nyuma na ndina haro naho ni haha marekira content ya mamu wao na gutiri ona 10 arona yeure aiko maramure ha ngiri 3 ni ndanyita iyo ya nyinari Hello. Nda kuigwa. Ni ndanyita iyo ya nyinari. Dukane tukanie na agenda ya Chekina. Niki. Because these are two different people. Ndirarengania andu different no uria watigeirwo wira ucio wothe ni muiretu. Muiretu ne watigeirwo nyimbo no gukoragwo na kila kitu mamu wao amutigeire. Rukire ige ndari tondu rimwe ndeto cia thimu itihinyaga ri. No nyende na I wish korwo hindio kiuria ni hoti kunyita ku grasp what you are asking ngiambire kuinuka na ihenya ngiko umo town ni Nairobi ni mona yofi ni I'm now in Nyeri ni ndakoro ndainuka okay na kugoko next week no nyende how ukoragwo njuke wabicio na muiritu ucio ciuria icio turanie anjurie giki ndimwire giki tuhurire andu acio kundamutwarire thimo nigetha morie ciuria icio ciothe tondu no na nyindira kuithio rege muri gotare wakwa tondu because what happens is that once I register tari taxes are ni da register mundu ri ni kumatikithanagia ndematikithanagia nacio tari I register already kaitu ka meru kodi cia koira umaga ndirakira do not call me please horera acio tori ni muri aragia now ni uri uragia ho follow up ya nyimbo ciaku naki ni I was just a butter bridge nona onoko hewe butter bridge kaya kaundu gatarathi wega how comes ndirafuatirira andu aku ari ura recruit we thikiriria uroya mundu urathi ugetha mundu ugetha muini yes wetha muini okay ono kone marage gukora I don't even look for them they come to me let me tell you mayago namba ni wasani aria ndana teithia muini wothe uriaga mbeca ni mama hega kamera go to merigathithia you get assisted mothe ndatwara nyimbo ciganona cia aini maiguite ngumo yakwa njega na ndama register umuthi thini wa kiama giakwa kiguragwo priest ni undu wa kugua ngumo njega ati andu ni mararia mbia koguo ni I don't recruit ni kumentera hau haria ukinyete wini waku gakonia gahega wina mamuire tu tiwe wa mukorire ukimwira mena andu kadhaa moke maigirio muonie gacira kau wina manande toyo urauga reke twike atiriri Boniface please toni ni ndida kinya na ndimuno guviuvire ndaginya kuchawa tha ici ndikira nyumba uguo ni ndakwira gwenda gugoka wabici yaku Tuesday I'm in Nairobi ngenda gukinya tene nginyaga tene ndae mwegoragwo Nairobi ojire kwa tucemanie thaa cigana ukoragwo ha ngoka muitu cio korwo hau nigetha ndeto icio ciothe arauga ri na ndareheirwo muiritu ucio ni mathainiro wake nyina muini witagwo Irene John are you getting what I'm saying nyina mathainiro wake etagwo Irene John itoika ni mahikanire tondu kaitu kaugucia gathomagira Nyeri technical makionana na mwanake ndakoretwo ngiteithia nyina muno nyina ucio niwe wamureire hakwa wabici na matuire majethaga harumire uko ofisi toni ndire muoneki mundu very busy dionekaga makijetha ginya finally makigora wabici agora wabici niguo mwire tucio nderire mundu etagwo Masai uria uhuragira thani ciakwa akijira ni tuire thaka ini tukamenya ni kwenda ukaurira rwimbo na gikahurira for free
Hello? Koguo tiwe wa mukorire. Acha tiwe ni tini ndamwethire. It's Okay. not me who look for me. I never look for musicians. They look for me. Sincerely speaking. Okay. They seriously look for me. Okay. Esa. They look for me. They look for me. They look for me. Leure. Doe nego mwetha. Mwethe, gwenda atiriri. Nego mwetha. Nura ndirenda. Ehe. Ni ndugusha ni wanyita point yakwa. Ndakunyita. Next week I'm there in Nairobi. Hello? Ndakuigua wega biũ. Are you in town? Are you based in town? Yeah. Yes. Ndakinya Nairobi before jokete mad nigakwira I'm coming na nigakwira nigetha tuheane appointment ya mathaa ni tukuonana to ni ndaingira board nyumagiro hwaini. Okay. Nigetha jokete to icio ndingienda guthukirio ritwa riakwa ni riega muno Ha uti mundu aguthukiria ritwa na Ngai inywe mugithukirie. Reke ngwire Boniface ni the politician na ni ndugamaga kuria ndugamaga na ngiko ni hituka kwa EACC na kuria kungigutheri. Ndikwenda guthukiria. No menya ringi no uhituke kuu guothe no guku ground hetugurureka tari twe. Acha ndikwenda guthukiria ritwa ndu account takau. Ndirakwenda ni the director thini wa kiama gitagwo gia Performance Light Society of Kenya adakonya corporate board ngahitũkio maũndũ mothe ni Kenya corporate board na rĩu koguo rĩ ndingĩenda gwĩka ũndũ ũgũkĩrũkana na kwanja rĩu kwa music copyright nĩ ngathiĩ Monday ndĩ kwa music copyright board nĩ ngathiĩ kũu thiĩ kuo nĩ ngũkena mũno kwanja kũu nĩ ngathiĩ thiĩ kuo nĩ ngũkena mũno thiĩ kuo na wĩ kũu ũkahũrĩra thimũ ngakũhũrĩra. Asante. Mwakiigua ucio nĩ ũrĩa kwĩrĩkanaga nĩwe wa recruitire mwana wa Anastasia Karanja kia tuhũrĩre andũ ta Anastasia Karanja nake akorwo agĩtũhe rũgano rũrũ ruothe what exactly happened nĩkĩ na kĩ kĩarĩire kĩngĩ na macũngĩrĩro no igua ũyũ atwĩra Shekina niwe wa mwethire nake Shekina akonjĩrĩte ũyũ niwe wa methire twaiguithania kehorere Shekina nake tukorwo tukĩigua rũgano rwake kĩndĩ mũhũrĩre o kahinda hatarĩ kũraihu ukungwira kune kwa mucene ati mucene uguo ungwira ne mucene wina uma mucene uria njigua andu makiuga ni mucene legit ndi ngithina hau bange ndeto ciakwa kana bange rũgano rwakwa ndirutaga wira uguo taga wira ndina facts ya uria ndirauga ketuhũrĩre andũ teno akorwo agĩtũtarĩria nĩ mwaiguĩra ũhoro wa madam ũcio auga we nĩ agent we nĩ kũrutaga aini ya mũno caragia upcoming kana ketũkorwo tũkĩigua ndigagĩtenderie mũno kehorere Shekina tukorwo tũkĩigua rũgano rwake harĩa maũndũ maya maikinyĩte ya hello yes ujue na record so nataka unipe information mzuri sawa basi ama information si mzuri ya ukweli ukweli ya ukweli okay sawa okay nimeongea na huyo madam huyo anaitwa sijui anaitwa nani mbona kumbusha jina mgani huyo alikurecruit anaitwa Mary Gathiga yes huyo Mary yes nimeongea na naweza ongea Kikuyu ongea Kikuyu naweza elewa mami pole okay ajira atiriri
Uhoro wa ati for half form ni aremo ni gucokia to ndamuria niki matagutigire form Okay. hau ndangihota gucokia ari kuria wasainite nao nio mangigucokia nio manginjokeria kiuria kiu. Okay. No he kaundu ndirenda kuguria. Okay, my mother-in-law, she's a musician. Okay. Sitasema jina yake kwa sitaki nini. Ametajwa tayari, ametajwa. Okay, sawa. So mother-in-law wangu alikuwa rafiki na huyo Mary. Okay. And akatu connect akatuambia like because Mary was her friend. Na Mary alikuwa anaona that amejulikana sana. So she trusted her. Okay. So mom ndo alituambia, okay, kuna huyu rafiki yangu anaitwa Mary, so tunaweza muita yani kuna hii kitu inaitwa Africha. Tunaweza weka nyimbo zako hapo. So at that time sasa I trusted my mother-in-law. Okay. I still trust her, ni mzuri, but I think Mary alitake advantage of that, si kubaya lakini. So tukapatana naye town. Nikapeleka hadi she asked us for some of my mom's discs. Akaitisha yeye mwenyewe. Mary. Akasema tuende na disc za mom. Okay. Tukaenda nazo. Hiyo time sikuwa nimepata opportunity ya kutoa that album nilitoa akisema amesema. Okay. So kufika huko akatupia documents tukasign. Alafu because I was naive. Sikuwa najonga ati you should have your own copy ama you should read a contract before you sign. So nikasign juu naona huyu ni rafiki ya mother-in-law wangu, so mtu wa kutrustiwa. So I signed it. Wathiete wewe kana mwathiete nao? Asha nilikuwa nimeenda na tulikuwa mama-in-law wangu, my husband, and sasa mimi. Hakuna mtu alisoma hiyo form? Imagine hatukusoma. Hatukusoma. Tuliambiwa tu hii ni contract ya kuweka nyimbo zenu YouTube, alafu tutakuwa tunawalipa zikipata views. Hivyo tu ndo tuliambiwa. Alafu kutoka hapo? Sasa we signed it. Tukaambiwa, but then she said that watatupea skiza codes. Skiza code mlipata? Hatukupata. Hamkupata? Hatukupata. Hata wa leo hamjapata? Sasa za leo zenye niko nazo, I am being given by this company wanaitwa Expedia under Liberty. Okay. Hizo sasa ndio zinanisaidia and they are amazing. So uyo gathi ya gutire kindu wa benefit nakio? Asha todo hizo nyimbo nilizisign back, was it, I think it was 2018 2019, I cannot remember, but I know it was years ago, like 2 years ago and something. So after kusign tukaambiwa that nyimbo zikipata views ndio tutaanza kulipwa. Okay. So mimi sikusoma contract ama nini, so after like this January I called your number ya Africa. Hata not even this January, even last year. I called her. Akaniambia ati bado nyimbo zako hazijafika views za kulipwa. Na unajua some of those songs zilikuwa zimeshapitisha. I know that mi kenye najua basic ni ati YouTube wanalipanga ikifika kama 100k whatever. I mean 1k. But hizo nyimbo zilikuwa zimefika kama 7k views. Unaelewa kile nasema? Akaniambia ati you'll have to wait kidogo bado hazijafika mahali pa kulipwa. So after kukaa, I think ilikuwa uko last year, last year uko June, July, sikumbuki vizuri. So early this year, January, I called her. Akaniambia ati bado hazijaanza nimpigie Feb. Okay. So nikampigia February. Sikumbuki the date. I called her, I think it was an afternoon. Akaniambia ati nita receive payment February.
But hiyo February kufika, siku receive anything. So after tukamiana na bwanangu, let's wait hadi hii month inakuja. Okay. Alafu we'll call her. Sawa, wakati tulipiga, hapo ndo alianza sasa nini nyingi. Because after nipiga akaanza kusema ati unajua ati I have to wait on YouTube, sijui nini. Sasa nikamuuliza, it's been 2 years and something. And I have not received anything. Okay. Na clearly I can see hadi kwa hizi hata hizo screenshots ni venye bwanangu alitoa hiyo app. But we are trying to find them. But tukamuuliza sasa, it's been 2 years and something na tuja receive anything, na ulisema tuta receive something in February na hadi hujaongea kuhusu anything. But this lady is very rude. She is very rude because aliongea vibaya. Na hadi tunapiga hadi ana hang up. Nimwageririe kwarĩrĩria na ũrĩa wakorete nigetha muingirie kou hindi iyo. Sasa after a few days no nilijaribu kupigia Merigathiga, nikamwambia aje, you know this lady, she's hanging up on me, haniongeleshi, hasemi anything. And she's very rude, and I was so angry and very disappointed sababu niliona hawa watu hizi nyimbo naona vizuri sana. There's a song my mom ilikuwa imefika hadi 727k views, na najua nafaa kuwa nikireceive royalties na sipati anything. Kweli? So akasema ati let me call her. Alafu I'll get back to you. Okay. So nikaacha Merigathiga handle it. And then sasa later on, after I think it was a day ama a few hours, sikumbuki vizuri. But she now Kate, mimi namjua kama Kate. Sasa huyu wa Africa. Okay. She called me, alafu akasema ati unajua, no, she did not call. She texted WhatsApp. Akatutumia unedited, clearly it's edited. Ati inakaa ni kama iko kwa computer, ametengeneza hapo machats. Zimeandikwa hapa ati we modheru, ati nafaa kusijui ni receive 300. Unaget kinasema? Na bwanangu akamuuliza how come wimbo iko 727k na ingine iko 41k, hii ingine iko sijui hivi. Alafu in total na alituwekea nyimbo, I think ilikuwa nyimbo 5 ama 4. Atanaeka hapo total inafaa kuwa 3000. Okay. Unaona hiyo pesa it makes sense? Yeah, it makes sense. Because tulikuwa tumempea several albums, like zilikuwa kama nyimbo, hata kama si album zote, zilikuwa kama nyimbo kama 12, 10, 8 hapo. Okay. Alafu anaandika tu hapo hizo nyimbo kadhaa, anasema hizo zingine hazina. And hata tunakumbuka in the chat WhatsApp tulikuwa tunamtumia screen, tunaona hii nyimbo nyingine, kwa nini imefikisha 30k na uandiki kwa hiyo nini yako, kwa nini utupay the original yenye unaletwa from YouTube? Ikisema like this person's nini songs tunakulipa hivi. Okay. Because honestly I think sijaiona hivi inafaa kuwa, but I think inafaa kuwa ina professional way, si kunena kunitengenezea kwa Excel. Si ndio? Ni kweli. So akasema ati unajua hizo nyimbo hatuwezi kuonyesha the whole original thing from YouTube because tunaweza toa information za other artists. Nikamwambia basi select, hata afadhali nipigie screenshot ama something, alafu cut. Isionyeshe information za artists wengine, nione yangu venye inafaa kuwa. True. But she refused. So mi nikamwambia, you know what then, when nitumie hiyo pesa, ni just send me that 3000 because I needed that money for my, you know, I have a child. Okay. No, economy ni ngumu. Kweli. So I just told her, well, tuma tu hiyo basi. Mimi, I'll send you an email. I want to terminate the contract because it's been 2 years and something, and I have not received anything from you. And I feel like umekuwa ukiniiba ama there's something shady going on. So I sent her an email. Hata naweza kutumia a copy of that email. Nitumie tafadhali. Yes, nikamwambia by this day nataka ukue umetoa nyimbo zote za my mom na zangu.
were all platforms. Ikwe YouTube, ikwe TikTok, ikwe aga at Spotify. Nataka zitolewe zote because niliona I'm not gaining from my own YouTube channel. True. Na sasa wewe ndo una gain kila kitu na clearly naona unaniiba pesa. And I even threatened her na nikamwambia if not kama utatoa hizo nyimbo I'll take you to court. Jude nimekuwa nikishaongelesha a lawyer. Akaniambia that I should first send an email. And then akikataa we go to court. Okay. So nikaona ametoa, but right now nikienda kupost wimbo naona copyright. Like then people are not listening to my mom's songs. They're not listening to any of her songs. Yes, zinacheza YouTube lakini nikiangalia other platforms hata hazina sound. True. Na I think that the fact that leo nilipigia Gaviga na kaniambia najua hiyo Orchard Limited. I think ni hiyo Africa, but I'm yet to confirm. Okay. Yes, sasa ni hivyo tu. Na Gathigi ucio ri mukimutwarira nyimbo ri endaga nyimbo ciaku kana endaga cia mamu wanyu? Alikuwa anataka za my mom. Na niki giatuma anjire ati agwitirie tu ciaku niwe watwarire cia mamu wanyu? Asha. Because unamaanisha that ati mimi nilipeleka ama? Yeah, ati we niwe watwari we akurikruta kana we akoyaga akuingagiria ku nigetha ati aguthondekere skiza tune na nigetha wikire nyimbo ciaku ku not nyimbo cia mamu wanyu? Apana. That is impossible because at that time na ati itanathie muno ri acoka njera we niwe ni akonyitithania na mundu etagwa Ngamo Mathai kitu kama hiyo niwe wa kurutire angani rwimbo rwa mbere. Okay, let me tell you something. Gathige ndo alinishikanisha na Mathai, anaitwa Siokino, and he's very amazing and I'm so grateful. But as far as I know, venye mimi niliambiwa the moment, alisema atanishikanisha na Siokino, sasa producer Mathai. But venye mimi najua from Siokino, it's that he did that album for me for free. Okay. Hakuniambia ati nimelipiwa sijui na nani, aliniambia tu nimeambiwa kukuhusu na and I loved your mother's music. Unanielewa? Huyo ndo alinitolea akisema amesema the redone album. Okay. Lakini mimi nilishikanishwa na nilipelekwa kwa Gaviga na my mother-in-law because they were friends. Okay. So akakuja akasema that mimi nakuanga huku na hata tunaweza kusaidia hivi nyimbo zako zikuwe YouTube na utakuwa unalipwa na hata tutakupea skiza tunes. Na hiyo time hata siku hata nimetoa my album. Unaona? Tukisign hiyo contract ndio alikuwa ananiambia nitakupeleka kwa this producer anaitwa Mathai. Ndio unaona sasa, unaona ina make sense? Because siwezi kuwa ati nishatoa album ati niweke nyimbo zangu. Unajua I have, apart from this album yenye nilido my mom songs, nilikuwa nishatoa an album inaitwa Toto wa Mungu, but that was years before hata mamangu apass. Kweli. Na hiyo hata bado sijapost kwa sababu bado sijapata master yake nyumbani. So hapo hasemi ukweli. Si mimi nilijipeleka, I didn't even know her. We went, I was introduced, akani convince, we decided that tutaweka hizo nyimbo huko because when you're naive you think people are trustworthy. Okay. That's hiyo ndio ili happen. So we ni mbeca cigana ore wona iria cia nyimbo cia mamu wanyu? Za hiyo Africa naweza sema ni hiyo tu 3K. 3K only? 3,000 only in 2 years and something. 3K? Yes. Tigogo he kindu kingi benefit kana kio kia nyimbo cia mamu wanyu?
In the past year, I was contacted by a company named Liberty Expedia. They told me that wamekuwa collect royalties za my mom. So wamekuwa wakiniekea. So hiyo ndo nasema I'm still working na hao because wamenipea the new Skiza tunes. So hizo ndo nimekuwa sasa I'm trying to kuzieka sasa YouTube. But MCSK kuna venye walinyamaza sana for like a year and something. But ikikuja kwa hiyo Africa, I've only received that one. Okay. And it's only because niliteta. So kama ukuteta okodo atetire ginya tha ici matingire makuri. She kept hata alikuwa hata ninizimia hadi simu. Kama singekuwa nimeteta na nikamthreaten tutaenda kotini, hangenilipa hiyo 3,000. And I still think it's so unfair because I feel like ni hawa wameka hiyo copyright and they are still taking some of my royalties. Na riu mundu gwitwo uriari ajajira atiriri mucio gathigia ajate mamwanyu sijui ni assigned na MCSK ate mahota gukorwo ni omena claim we ndamwira gutiri claim yeyo ti ya MCSK. Hapana, nilipigia music copyright in like 2 weeks ago ama 1 week and something ago. Wakaniambia si hao. And they told me hawaoni ni nani, jina haijieki hapo nani ana claim your copyright. Wakaniambia nijaribu kureport but sijaweza hadi sai bado. But mimi nilijaribu kile jekiri ogwo doya download ni rwimbo rumwe ndarwikira gwakwa no gwikirite ya private so gutire mundu ungionire kana ndekira kandi nekira. Okay. YouTube yakwa ya njira ina claim. Ndathie kurora claim no cio ra claim rwimbo ru. Nirongorio ni andu acio na ndiramarikana ritwa mauma riko. Kwenda gumuoria ringi hihi no ko ni mamwanyu agisainite ku kana ni atia. Asha. Koguo aria wana sign nao aria mwana andikanira nao ni cio Africa gutiri angi. Asha, mimi kenye najua ni ati mamangu alikomeka nyimbo zake tu MCSK na Liberty. Africa ni mimi. Hakuna mtu mwingine. As far as I know, I don't think there's anyone else. Liberty nao ni mageririe kumaririo kamera kwina claim ni maugite ni yao hihi kana. Bado sijaongelesha. Labda I call them tomorrow. Ndio nijue. Neo Liberty wameigirire ri. Liberty nilipigiwa simu last year huko October hapo something October. Wakaniambia that there's some royalties mamangu alikuwa ameweka huko. Na wamekuwa wakiniekea for some years. So then they told me that I had to my documents. Then they receive his royalties because zilikuwa zimeaccumulate za several years. Yes. Watha ici ni ufanikiirwo gukiona kiria maikwiragira. Your royalties. Walinipea. Walikuwa straightforward kabisa. Walikuwa na I think they're very honest. That company is very honest because after they contacted me ilikuwa inakaa agent and they gave me all the royalties that zilikuwa zimeaccumulate hadi wa leo. Naweza sema after kunipea the check yenye ilikuwa imeaccumulate for several years hadi last year. Then so after that we made an agreement nitakuwa na receive royalties every month from sasa Liberty Expedia. So do ikana niyo makama mana claim rwimbo kana ni atia kana metaga Liberty kama ni Liberty si koguo cooperative ati kweta Liberty kana mi nawajua kama officially nawajua kama Expedia but they have another name. Liberty even when nawajua but wanna receive royalties every single month. Ati litoro meitaga ati litoro rege Expedia. Yes. Na hii crime inajiita aje? Orchard. Orchard. Yes. Okay.
Kuna kitu ingine? Hakuna, mimi ningetaka tu nisaidie kwa sababu I can't, I would really love to redo my mom's songs. Plus, I know people love my mom's songs. Unajua hata kama nikizirudu, there are people who would love the original songs. True. So ningetaka sana watu waweze kuzisikiza in every platform. See to YouTube. Na I think it's very unfair that mtu anakaa tu vichini anaona, let me trick this girl, ama let me do something that it's not right. Okay. So mimi ningetaka tu kusaidiwa na kupewa support on that, na watu wa subscribe na watu waweke skiza tunes because hizo ndo zinanipea royalties. True. Yes. Hemwe-ini ore wa ko approach aguteithiririe uhoro wigie kuina kana go support na njira yothe. Yes. Ore kocio na ni nasema number 1, nasema thank you to, she's a lady, she's very amazing, anaitwa Beth wa Agape. Yes, sijui kama unamjua. Dikohena ni adimoi. Utamwangalia tu YouTube. Tamwangalia. Anaitwa Beth wa Agape. She's amazing, amenipigia. Tumekuwa tukiongea for some time now. Now we are planning to do a collabo. Probably anytime soon. Okay. Yes, na naenda launch yake. Yes, very soon. Na she's been very supportive, and ameniambia that atanisaidia kutoa video kwenda kwa kuproduce another song. Mwingine nazosema ni wenye wameni approach, nazosema kama Garoya Junior. Namkumbuka, he used to ako kwa wimbo ya mama inaitwa Kimone Jeso. Alikuwa na dance hapo. Hata kwa background yeye alikuwa ananifunza ku dance hapo. Okay. Sidhani kuna mtu mwingine honestly. Mundu gwetwo Garoya ri. Ako approach hii akakwirire tate. Tuliongea akasema that atani support. Aliniuliza what are my dreams, what are my goals. And nikamwambia my goals, I'd really love to open a business. Okay. I just because I just had a baby. I don't think employment is for me right now. Okay. But my dream is to open a restaurant because I love cooking. Yes, na ama kufungua something like a farm where I'd keep nguruwe, kuku. Is just farm animals, and eventually maybe if I don't open a restaurant immediately, eventually kama niko na your farm, that's where the product would come from. Okay. Yes. And maybe to produce more songs because I love to sing. Ningetaka ku produce songs, not just my mom's, hata zangu pia. Tulio hau ha Garoya ri. Kumania hindi wa kuhurire thimu ri kahinda kaigana atia na nyingi kana wonete uteithio wake hihi? Tuliongea na Garoya like I can say 1 and something weeks ago. Okay. Aliniambia alini connect na mtu mwenye anaweza nisaidia kumonetize channel yangu na kufix hii mambo ya copyright. But it was at a fee ya 20,000. Nani alikuwa anakulipisha hiyo 20,000? Sasa this guy mwenye angenisaidia. Huyo wa copyright? Yes. Agwetagia ngiri 20? Yes. Siake akurutire kana siake? Za kumonetizea channel. Na kucontact wale watu wote wenye wameweka nyimbo za mam kwa all platforms. Yani generally ni kama kuclean tu ndio niweze kukua sawa like in all social medias when it comes to mom's songs. Ugethia ate ukiagambia kana ate gwathire?
Niko pesa. Ndiashikiaga. I didn't have the money at the time. I decided bado sina. Nwerire ngaru ya hihi no agambia na ni atia hihi akiugire. When tulikuwa tunaongea, it was just agreed that nitatafuta hiyo pesa. Yes. Kogo gwa ici ungienda support iriko? Ningetaka support ya kuweza financially sana. Ningetaka kupata pesa ya kuweza kutengeneza hiyo mambo ya YouTube, copyright, kufix your maneno that 20k. And then also kurudi studio, because studio is very expensive. Okay. Let alone that it's also very expensive kutoa video. So ningepata tu support ya kutoa hata kama ni album moja. That will be so amazing and I will be very grateful. Okay. Yes. Tutana thiere. Haria YouTube tamaririkani uria witaga? My YouTube channel naitwa Evangelist Anastasia, Karanja's daughter. Yes. Na namba ya thimu no umicokere hihi? 0798 64 90 50. Okay. Yes. Ndugituhutirie rwimbo rumwe rwa mamu wanyu. Oi guy, yeah, my mom. Well, this is nafani mbembo inajulikana ama? No, ruothe no twinire rumwe rwari hit ciothe nitwe ciari hit no he rumwe ringi rwakire iguru wa iria ingi. Okay, labda sasa niimbe. Aya mahana mwathani wao, aya matio ekohoto nitake. Aya mahana mwathani wao, aya matio ekohoto nitake. Wow. Thegio muno. Mtoto hizi nitikia niendelee. Turamukubari twetikira uguo. Thegio muno mundu gwitwa Shekina. Thank you. Ngorwo ukiaraniria na nie. Na nigetha mwiroreri uri urakwirorera ri akorwo akimenya uma wa ndeto cia uria ringi wagithirio kihenio na ugikiheo ngiri 3 ukirwo icio nicio ciauma za miaka 2. Asante sana. Thegio. Okay. We tutanarenga-ri ni mwakiiguira ndeto twaigua miena ino twaigua miena yeri ya rugano ruru twaigua mwena wa kana Anastasia Karanja kaugetagwo Shekina kana ndota ya Anastasia Karanja twacoka twaigua mundu uria wa marikurutire kiuma kwa Mushene TV gagitwo Wadua wa Mwangi na inyu muraje ndorera tafadhali tengerai YouTube ya ndota ya Anastasia Karanja mukorwo mugisubscribe ni njui inyu muri andu a nguvu mukorwo mugitengera hau mu support kairetu gaka onako kerugamie ta mamu wao kuma kwa Mushene TV oringi kakwira yetagwo Wadua wa Mwangi na gucokeria ngatho thengio muno ni inyuothe mwakorwo mugitwarana nanie kuma haria twakiambiriirie nginya haha twarikia gutiria thengio muno na Ngai wa moyo aromurathima na murarema gukumia tweregane.